Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve antum muslimun. Bütün dünyalarını, bütün alemlerden yoktan var etişe Allah subhanahu ve ta'ala hamd sevimiz bulsun. İki dünya rahmet buluş vermiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e көңіл түләбден шыққан сауап шәрифләребез ирешсен. Һәм бу изге җомга көннәрендә җомга намазларына җыелган барча дин кардәшләребезгә Аллаһтан рәхмәтләре булсын. Инде җәмәгать бу дөньяда яшәгәндә безнең төрле хәлләр килеп чыга, бер-беребезгә ачуланашабыз, туганнар белән бер каршылык килеп чыгарга мөмкин, танышлар белән, дуслар белән. Һәм менә мондый очракта нишләргә җәмәгать? Һәм менә җәмәгать мондый очракларда шулай кешене гафу итү, ул кешедән үч алмау, ул иманның билгесе булып тора. Менә безнең иманыбыз нинди дәрәҗәдә, безнең таквалыгыбыз бармы, юкмы, менә шул нәрсә күрсәтә икән. Һәм Аллаһ Тәала Коръәндә әйтә шуның турында: "Ва ла таҗ'ал кулубана гилла лиллазина аману." Безне иретә шул Коръән аша дуа кылганда, сез ди дуа кылганда әйтегез, безнең йөрәкләребездә нәфрәт, хәсәтлек хисләрне тудырма, иманлы кешеләргә карата. Шундый дуа кылыгыз ди. Сезнең күңелегездә шундый нәфрәт хисләре тумасын. Аннары бүтән аятта Аллаһ Тәала әйтә, шул мөмин кешеләрнең сыйфатларын аңлатып, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ. Алар ди шундый кешеләр, алар зур гынахлардан ерагаялар. يَجْتَنِبُونَ, якынаймыйлар шул гынахларга. وَالْفَوَاحِشَ, һәм ди бузыклыкларга якынаймыйлар алар. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, һәм ди аларның ачулары килсә, алар ди гафу итәләр. Алар гафу итәләр. Беренчедән гынахлардан ерагаялар, бузыклыклардан ерагаялар, һәм шул бузыклыктан, начарлыктан ерак булу бер галәмәте сабыр, шул ачулангач сабыр итеп гафу итү кешене. Һәм Аллаһ Тәала безгә мисал итеп күрсәтә, Адам алейхиссаламның ике малайын бер-берсе белән шулай спорлашкач, бересе нәрсә диде: "Лаин басатта иляя ядaka литактулани ма ана бибаситин ядая илайка лиактулака." Әгәр дә син кулларыңны сузсаң миңа, мине үтерер өчен. Бу бер малайы икенче малайга әйтә шулай, Адам алейхиссаламның. Мин үзем кулларымны сиңа таба сузмыйм ди сине үтерер өчен. Inni axafullah rabbal alamin. Нишен? Аннары аңлата уланы. Нишен? Син мине үтергә телисең, ә мин сиңа таба кулларны сузмыйм. Сәбәбе нәрсәдә? Дөреслектә мин Аллаһ Тәаләдән, бу дөньяларның Раббысынан куркып торам ди. Куркам ди. Шундый бер авыр хәлгә калмас өчен. Һәм бүтән бер аятта Аллаһ Тәала әйтә: "Мен афа ва аслаха фа аҗруху илаллаһ." Кемдә кем ди гафу итсә һәм дуслашса, аның әҗере Аллаһ Тәаләдә ди. Аллаһ Тәала өстендә, үз өстенә Аллаһ Тәала ала. Бу шул Рамазан белән, ураза белән чагыштырып була. Аллаһ Тәала шул ураза турында да әйтте, ул гыйбадәт ди минем өчен. Һәм мин үзем аның өчен әҗр савап бирәм ди. Рамазан турында, шул ураза турында әйткәндә Аллаһ Тәала әйтә. Һәм монда да шулай. Аллаһ Тәала әйтә, кем гафу итсә һәм дуслашса, аңар ди шул Аллаһ Тәала өстендә әҗр булачак ди. Аллаһ Тәала үз өстенә ала аңар, шуның өчен әҗр бирергә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям җәмәгать әйтә иде: "Ла юхиллу лимриин ан яхҗура ахаху фаука саласи лаялин." Хәләл түгел ди бер кешегә
3 gündən artıq, 3 gündən artıq özünün qardaşı bilən, özünün tuğanı bilən, yaxını bilən söyləşməskə halal tügüldü. 3 gündən artıq söyləşməskə yaramır. Əgər bir aşı kilsə, bir şunday hislər ağır bulsa, Peyğəmbərimiz aytdı, 3 gün yarı. Söyləşməskə, aralaşmaskə, isənləşməskə deyəndə, lakin indi 4-cü gün başlansa, indi qafu itirgə kerak. İndi qafu itməsə, 4-cü gün kişiyə günah ittirib yazıla başlayır. Rüxsat itilə. Lakin 4-cü gün günah ittirib yazıla başlayır. Həm Ayşə radiyallahu anhə xəbər etə Peyğəmbərdir bir qaşanda aşulanmaydı özü üçün. Özü üçün bir qaşanda aşulanmaydı. Ağar kimdir ağır söz aytsa, kimdir bütən bir şunday anı süksə, özü üçün aşulanmaydı deyir. Lakin deyir aşulanaydı, əgər də kimdir Allah Teala'nın haram işlərini işləsə, Allah Teala'nın tıyğan əyyəbillərini işləsə, Allah Teala'nın haramlarını bızsa, həm şundadır, Allah Teala rizalığı için aşulanaydı kişiyə. Aytaydı, bu iş dürüst tügül. Allah Teala bunu tıydı. Bulay işləməgiz deyib, hər vaxtda Allah Teala'nın şul əmrlərin, Allah Teala'nın kuşkan nəsələrini Peyğəmbərimiz birinci orunda tutaydı. Həm cəmaət indi bunda şulay aytkəndə biz bilib turğa tiyiş, anlap turğa tiyiş, indi biz şulay qafu itirgə tiyiş deyib, əgər də biznin mümkünçilik bulsa, biz qafu itəriz. Lakin Allah da tıymadı, özünün haqqını özünə alırğa. Andı dində tıyı yox. Əgər qafu itəlsən, yaxşı. Əgər kişi bilən alaşqanda, özünün haqqını anar bilsə, yaxşı. Sənə savab bula, bütün Allah da sənə bilə. Lakin cəmaət bütünlər ki, miskin xəldə yaşayıb, bütünlər şimdi Qurqan xəldə yaşayıb, indi Allah tırmışını alıp barıb bulmuyor. Türlü xəldə tırmışda bula, indi əgər də bizden şundi bar ikən filəgimiz, bar ikən şundi mümkünçiligimiz, biz indi şul haqqını da alabız. Ama Allah Teala'nın turunda şulay aytdı: "Vellezine iza asabuhumul bagyu hum yantasirun." Əgər dedi, o mümin kişilər, şundi kişilər, əgər də onlara bir zulümlük, bir gadelsizlik işrasa, Allah şuna qarşı çıgalar. Zulümlükni bulayına kaldırmıyorlar. Çünkü türlü xələ tırmışda bula. Əgər kimdir xatalanıb, nişikdir nəsədir, naşarlıq qıldı, kimdir naşarlıq qılğansın, ukindi, tövbə etdi, qafu sıradı, andi kişini qafu itəbiz. Indi kişi şundi bir zulümlük qılıp tıra, qafu sıramı, zulümlükü artıp tıra, o vaxtda Müslüman kişiyə rüxsət var, şul özünün haqqını qaytararğa. Həm indi cəmaət namında biz indi şulay ortanı tutarğa tiyiş. Bütünləy bir yoqqa da gitməskə, hər bir nəsə işin uç alırğa, lakin bütünləy ikinci yoqqa da gitməskə, hər bir nəsə işin qafu itirgə. Qararğa kirək, ortasını tabıb, indi şulay şamalab, şu İslam dinini cəmaət tutarğa kirək. Barakallahu lana və lakum fil Qur'an azim, nafa'na və iyyakum bil ayati və hakim, innehu vəcəvül kərim və sami'ud dua.